ngasi ayuk phong masi phong singdagi maru oiba pau khara khomgatcharaga mayamda share tawjage ahanbada UPRF ki chairman Martin Goite kapnabada sirei Manipur gi Chusampur district khundariba paite Goite baifai amadi Zomi tribe ki laharup ama oiriba UPRF ki masana masabu chairman haijaba Martin Goite ngarang Assam police ka karbi alongi Manja police station konba mafam amada khutthoknabagi thaudokta police ki nongmai maru na panbadagi sire hairi Assam Police ki pauna hai UPRF United People Liberation Front hai riba group asi Zomi Revolutionary Army ZRA hai riba larhulup asina NSN IM gi mateng lawruga kumja English mo samapan maudra humdoi da semkibane larhulup asi Assam gi Karbi alongi area da yamne active oibane ZRA na larhulup asi gi paite kedar sing sizinaraga kumja English ani ga kundagi hauna Kaziranga National Park manungda samuganda hatpa masu masi lalonbegi thabak tawduna lakli thagatum thomte kawba miyoi amana Chuchampur gi New Lamkar studio ama hangdoktuna sado humdragi sangda samuganda masi lalonbegi thabak chathaduna lakli hainasu Assam Police ki pauna makhatana phongdoragli atopa maru oiba paw manamu Jenims ki MS positive oire nauna miyoi sa makunthraga manga positive oire laikhidaba masing humdraga ni pansukhrei Porompat laiba Jenims Hospital gi medical superintendent oina thaupuriba Professor T Rajan amadi ma ki loinabi ngasi COVID-19 na positive oiba thengnare hospital asidagi phangba pawgi matungina Professor T Rajan amadi ma ki imung manunggi miyoi singi sample ngarang lauduna Jenims ki BRDL lab ta test tokibagi result asi lakpada MS masa amadi ma ki loinabi positive oirama thengnakibane Makhoi hauji masagi quarter da home isolation tawduna lairi henasu boxation makhatari paw si marak thatpu oina mapalam gi oiba maru oiba paw mayam skutang share tawjaramge mari matana rep tawkiba sei taruki hathras nupi masa sikrei hathras ta dalit nupi masa ama gang rep tawkiba amasum hatkiba case ki miyam gi asawba du phawba nemthadringai district asimaktadagi mari mata aman rep tawkiba masagi sei taruk khakta ngai diba nupi masa ama Delhi gi hospital amada laikhidre haina police na ngasi phongdokre angang nupi masa adubo Aligarh district ki Hagras area da mari mata amagi yum manungda phaduna thamki amasum September 13 ta rescue tawki haina senior superintendent of police Moniras Zina haiki social organization amana wakalakpadagi police na yum adda red tawda nupi masa adu phangki amasu mabu Jawaharlal Nehru Medical College Hospital pukhatki mafam aduda numit marini phawba mak layengki haina SP na pawmi asida haiki phibam sokchulakpadagi mahakpu Delhi gi Sabdajang Hospital purakhi amasum ningthokaba numita sikhi hainasu pauksi na makhatari atopa paw manamo lupa lakh mangagi ransom gi damak nupa masa ama hatkre Mapa aduna lupa lakh mangagi ransom ama matam sana pikhidabadagi masagi sahi 13 suraba nupa masa ama hatkre amasum ma ki haksang adu Uttar Pradesh ki Mathura district ta Jawahar Bagh mana ki mongsong amada hondoktuna thamlamle haina ngarang police na phongdokre miya chita sienabani haina maran siriba masagi sahi 13 suraba miyaido Lokesh Add.SP lukawi amasum case asiga mari lainana mak nomaijing numita phakre haina police na haiki Sadar Bazar Police Station area gi manung chanba Aurangabad gi Kailasina thangatpa wakat amagi matung ina mahaki masanupa Rupesh na thangjgi numijungba matungda game sing sananaba mayumdagi chatkibani adubu yumda amuk halakhidabani hairi thangjgi numidangda FIR ama thangatkhi numaijingi ayukta mapa aduna ransom gi demand tawba call ama phangkiba matungdagi angang adu phangnaba tim manga na thabak chathaki haina SP Grover na haiki telephone tarokliba adugi yumphamda miyoi aduna lairiba mafam adu khangba ngamkhi amasum Lokesh bu phaki haina senior police official aduna haiki wangpang chathabada nupa masa adugi haksang adugi lepham adu mahakna haidokhi mahakna haidokpadagi angang adugi haksang adu phangki haina police na haiki Lokesh hairiba miyoi asi Kailash ki yumda toina lakpa miyoi amani amasum atai maram sing khangnaba makha tapa wangpang chathari hainasu pauksi isna makha tana phongdorakli atopa paw manamu thabak mapuna lamchat kam thabak chathanaba honarapada yakhidabi nupi masa mai thakre haukiba thara Telangana da masagi sahi 13 suraba nupa amana mahaki yumda caregiver ama oina leibi masagi sahi 13 surabi nupi masa amada lamchat kam thabak chathanaba honarakibada yakhidabagi damak nupi masa adubu petrol haijilaga mai thakre Hyderabad ki kilometer
ꯆꯥꯝꯃꯒ ꯃꯧꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯉꯥꯔꯣꯝ ꯂꯥꯞꯄ ꯈꯃꯟ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 19ꯅ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯑꯃ ꯂꯧꯈꯠꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯈꯛꯇꯗ ꯃꯗꯨ ꯈꯪꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥꯗꯣ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯆꯥꯗ ꯍꯨꯝꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯩꯅ ꯆꯥꯛꯄꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯃꯗ ꯄꯨꯈꯠꯇꯨꯅ ꯂꯥꯌꯦꯡꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯒꯠꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯦꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯆꯤꯜꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯁꯦꯛꯁꯨꯑꯦꯜ ꯑꯣꯐꯦꯟꯁ ꯑꯦꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯛꯁꯣ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯥꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯝꯕꯒꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯀꯌꯥꯗ ꯔꯦꯞꯀꯤ ꯀꯦꯁ ꯑꯃ ꯂꯧꯈꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯃꯟ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ ꯇꯥꯏꯁꯤꯔ ꯏꯀꯕꯥꯜꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡ, ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯇ ꯃꯇꯝ ꯉꯟꯅ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯑꯃ ꯆꯠꯊꯅꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯟड ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔꯗ ꯈꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯁꯇꯔ ꯏꯀꯕꯥꯜꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯂꯤꯆꯠ ꯆꯠꯅꯕ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 19ꯅ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤꯕꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯐꯤ ꯃꯔꯣꯜ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯦꯒꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯈꯤꯗꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯤꯡꯂꯨꯕꯗ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯍꯩꯖꯤꯟꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯩ ꯊꯥꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯟꯕꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯆꯦ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯤꯂꯣꯡ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯑꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ SP ꯕ꯭ꯔꯤꯟꯗꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯄꯥꯔꯁꯣꯅꯦꯜ 3 VDF 3 ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 12ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯆꯥꯔꯖ ꯁꯤꯠ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯂꯦ꯫ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯑꯦꯜ ꯖꯖ NDNPS ꯊꯧꯕꯥꯜꯅ ꯀꯣꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯟꯁ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯦ, ꯁꯃꯣꯟ ꯅꯣꯇꯤꯁ ꯏꯁꯨ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯏꯪ 2019ꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ 8ꯗ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯑꯦꯜ ꯀꯣꯔꯠ NDNPS ꯐꯥꯁꯠ ꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯀꯣꯔꯠ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯗ ꯋꯥꯔ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁꯠ ꯗ꯭ꯔꯒꯀꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯂꯟꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯍꯧꯔꯛꯂꯤꯉꯩꯒꯤ ꯆꯩꯔꯛꯇ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯈ 5 ꯔꯣꯝꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯑꯣꯏꯕ WY ꯇꯦꯕ꯭ꯂꯦꯠ 8,900 ꯐꯥꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯀꯦꯁꯀꯤ ꯆꯥꯔꯖ ꯁꯤꯠ ꯂꯤꯂꯣꯡ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯑꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ SP ꯊꯣꯡꯅꯥꯎꯖꯝ ꯕ꯭ꯔꯤꯟꯗꯥ, ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯄꯥꯔꯁꯣꯅꯦꯜ 3 VDF 3 ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 12ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯆꯥꯔꯖ ꯁꯤꯠ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯑꯦꯀ꯭ꯌꯨꯖꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯣꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯟꯁ ꯂꯧꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯁꯃꯣꯟ ꯅꯣꯇꯤꯁ ꯏꯁꯨ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯑꯦꯜ ꯖꯖ NDNPS ꯊꯧꯕꯥꯜ A. ꯅꯧꯇꯨꯅꯦꯁꯣꯔꯤꯒꯤ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯑꯦꯀ꯭ꯌꯨꯖ 12 ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯈꯤꯕ ꯆꯥꯔꯖ ꯁꯤꯠ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔ 30 ꯂꯤꯂꯣꯡ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯒꯤ 2020ꯅꯤ꯫ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯃꯥꯏ 115 ꯄꯥꯟꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯔꯖ ꯁꯤꯠ ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ SP LNO ꯊꯧꯕꯥꯜꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯒꯤ SPꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯑꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ SP ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯀ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯃꯥꯡ ꯊꯥꯒꯤ 18ꯗ ꯁꯕꯃꯤꯠ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯌꯥꯝꯂꯕ WY ꯇꯦꯕ꯭ꯂꯦꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅ ꯐꯒꯠꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯤꯂꯣꯡ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯅ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯧꯈꯠꯈꯤꯕ ꯀꯦꯁꯀꯤ FIR ꯅꯝꯕꯔꯅ 33/3/2019 ꯑꯟꯗꯔ ꯁꯦꯛꯁꯟ 22C-29/60/3 NDNPS Act Prevention of Corruption Actꯀꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ 7 ꯑꯃꯁꯨꯡ 13 ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯄꯦꯅꯦꯜ ꯀꯣꯗꯀꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ 34/120B/186/187/189/506ꯅꯤ꯫ ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯦꯀ꯭ꯌꯨꯖꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯥꯔꯖ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯆꯥꯔꯖ ꯁꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯃꯃꯤꯡꯁꯤꯡ ꯍꯥꯞꯇꯨꯅ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯁꯕꯃꯤꯠ ꯇꯧꯔꯛꯂꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ SP ꯊꯣꯡꯅꯥꯎꯖꯝ ꯕ꯭ꯔꯤꯟꯗꯥ, MPS ꯆꯍꯤ 94, ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕ RK ꯆꯤꯡꯂꯦꯟ, ꯌꯥꯏꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯖꯃꯟꯁꯇꯥꯟ, ꯁꯕ ꯏꯟꯁꯄꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯄꯨꯂꯤꯁ SI ꯔꯥꯙꯥꯀꯤꯁꯣꯔ ꯋꯥꯍꯦꯡꯕꯝ ꯆꯍꯤ 33, ꯑꯄꯣꯛꯄ W ꯚꯥꯁꯀꯔ, ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯕꯝ ꯆꯥꯛꯄ꯭ꯔꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏ, ꯍꯦꯗ ꯀꯣꯟꯁꯇꯦꯕꯜ ꯒꯧꯇꯤꯃꯌꯨꯝ Priyojit ꯆꯍꯤ 90, ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ G ꯏꯕꯣꯆꯧꯕ, ꯂꯪꯊꯕꯥꯜ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯈꯣꯡ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯣꯟꯁꯇꯦꯕꯜꯁꯤꯡꯗꯅ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯁꯟꯖꯣꯏ ꯆꯍꯤ 38, ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ L ꯌꯥꯏꯃ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯔꯦꯡꯕꯝ ꯔꯕꯤꯀꯨꯃꯥꯔ ꯆꯍꯤ 35, ꯑꯄꯣꯛꯄ I ꯃꯅꯤꯍꯥꯔ, ꯐꯕꯣꯛꯆꯥꯎ ꯑꯋꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯃꯣꯡꯁꯒꯥꯏ ꯃꯅꯤꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯔꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯐꯣꯔꯁ VDF ꯄꯥꯔꯁꯣꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯅ MD ꯅꯖꯤꯔ ꯑꯍꯃꯗ ꯆꯍꯤ 22, ꯑꯄꯣꯛꯄ MD ꯇꯣꯝꯕ, ꯄꯥꯎꯕꯤꯇꯦꯛ ꯃꯃꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏ VDF ꯅꯝꯕꯔ 0901084, MD ꯑꯅꯤꯁ ꯈꯥꯟ ꯆꯍꯤ 24, ꯑꯄꯣꯛꯄ MD ꯑꯌꯨꯕ ꯈꯥꯟ, ꯄꯥꯎꯕꯤꯇꯦꯛ ꯃꯃꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏ VDF ꯅꯝꯕꯔ 112888 ꯑꯃꯗꯤ MD ꯐꯦꯔꯣꯁ ꯈꯥꯟ ꯆꯍꯤ 23, ꯑꯄꯣꯛꯄ MD ꯐꯤꯖꯔꯨꯗꯤꯟ, ꯃꯃꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏ VDF ꯅꯝꯕꯔ 113194ꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯔꯖ ꯁꯤꯠꯇ ꯃꯃꯤꯡ ꯄꯜꯂꯛꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ MD ꯑꯈꯥꯟ ꯆꯍꯤ 30, ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ MD ꯆꯂꯥꯎꯗꯤꯟ, ꯄꯥꯎꯕꯤꯇꯦꯛ ꯃꯃꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏ MD नवाज खान चही 22, अपोक्प लेखिद्रबा MD अब्दुल रहीम लिलोंग तैरेल मखोंग, खंगज्राकपम श्याम कुमार चही 50, अपोक्प लेखिद्रबा केस तोम्बी अमसुम सेकमाइजिन खुनाव सलाम हिमत चही 54, अपोक्प लेखिद्रबा एस नोदिया, ब्रखपुर बैगपति लेकाई यासु ग्राउंड मनाकनी हाइरी। कोर्टना फाइल तौरप चार्जशीट असिना हाइबदा थौदोक असि ममांगी कुमजा इंग 2019 मार्च 11 अयुक पुंग 11:45 रोम तारकपदा थोखिबने हाइरी।
ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯏꯪ 2018ꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥ ꯃꯤꯈꯜꯒꯤ ꯃꯉꯣꯏꯅꯅ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯀꯃꯥꯟꯗꯣ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯤꯂꯣꯡ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯀꯝꯕꯥꯏꯟ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯤꯂꯣꯡ PSꯅ ꯀꯣꯟꯕ ꯖꯨꯔꯤꯗꯤꯛꯁꯟ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣलिꯡ ꯆꯠꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯀꯝꯕꯥꯏꯟ ꯇꯤꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯤꯂꯣꯡ PSꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯏꯟꯆꯥꯔꯖ ꯏꯟꯁꯄꯦꯛꯇꯔ O ꯑꯖꯤꯠꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯂꯒ ꯁꯕ ꯏꯟꯁꯄꯦꯛꯇꯔ MD ꯋꯥꯀꯤꯎꯗꯤꯟ SI ꯁꯟꯇꯣꯁ ASI MD ꯃꯖꯥꯍꯔ ꯑꯂꯤ ꯌꯥꯎꯈꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯀꯃꯥꯟꯗꯣꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯦꯗ ꯀꯣꯟꯁꯇꯦꯕꯜ ꯑꯊꯣꯛꯄꯝ ꯔꯥꯖꯦꯁꯣꯔꯗ ꯀꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯄꯨꯡꯐꯝꯁꯤꯗ ꯂꯤꯂꯣꯡ ꯆꯤꯡꯉꯥꯈꯝ ꯃꯃꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯌꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ MARUTI ꯑꯜꯇꯣ ꯀꯥꯔ MN 06A 7132 ꯑꯃꯁꯨꯡ Honda Dio MN 01 AE 6447 ꯂꯤꯂꯣ ꯆꯤꯡꯉꯥꯈꯝ ꯍꯪꯒꯥꯝ ꯊꯥꯕꯤꯒꯤ इंटरविलेज रोड नकलगी ट्रोसिंग खामदुना लेरम थेंगनखी हाइदी पुलिस टीम अदुना गारीसिंग अदुगी मनाक नक्सिलुबदा सिंगनिंगाई ओइना खामलंबा अल्टो कार अदुदगी मियोय मंगा कुमथरकलगा नानथोक्तुना सेनना बखोनखी हाइदी मखोइगी मनुंगदा अमना कोमला मचुगी पॉलिथिल कैरी बैग अमा पाइ हाइदी पुलिस टीम ना मखोइ लोइनमक मफमदुदा डिटेन तौरगा अमममत ओइना वेरिफिकेशन तौबदा मखोइ सिंगदुगी मनुंगदगी कोमला मचुगी कैरी बैग पाइबदुना VDF पर्सनल MD Feroz Khan oirambaka loinana ataina MD Akhan Nazir Ahmad MD Anis Khan amasum MD Nawaz Khan oiramki hairi makhoibu verify tawraga gari anidu yauna makhoigi masasing search tawbada MD Feroz Khan na paibe carry bag adugi manungda pink color gi WY tablet lising mapan sani pan yaromki hairi tablet sing transparent polythene carry bag amana yom laga hablambani hairi MD Feroz Khan की preliminary examination द WY tablet सिंग असी CID security द posting लेरगा narcotic and affairs and border NAB Manipur द attach तौदुना लेबा SI राधा किशोर वहेंग बमना योनबगी सेल येना सी हाइदुना पिरम्बनी हाइखी हाइदी केस असिगी मतांग द सथरखिब इन्वेस्टिगेशन की मखाताब सरुक्ता पुलिस की SI असी फादना वांग पोंग सथबदा WY tablet सिंग असी कांस्टेबल L संजोइना पुरकपनी हाइदुना खुमखी हाइना चार्जशीट असिदा पल्ली अदुगा मार्क पु फारगा सथखिबा इंट्रोगेशन दगी NAB की हेड कांस्टेबल G Priyojit amasung constable Y Ravi Kumar su siena herakpadagi makhoi busu phaki loinana siena ba atai accusing mathang phagalakibani hairi aduga matamduda NABPS ki OC okiba inspector Rakesh Arimayum Reshikesh Sai nifuga mapan apokpa lekhidraba B Surendra Kumar Yeskul Police Lane gi statement case asiga mari lainana record tokibada mahakpu additional SPTS Brinda na case asidagi SI राधा किशोर वहेंगबम अमसुंग कांस्टेबल संजोयबु लौथोकनबगिदमक थौबाल SP डॉक्टर S इबोमचा अमदि मतमदुगी DIG रेंज 2 के जयंत उननब थरकी हाइब वाफमसु चार्जशीट पल्ली केसगी मतांगदा CRPC की सेक्शन 134 की मखादा केसगी IOS जोनी SDPO थौबाल मतमदुगी DIG रेंज 2 ओइरंबा IG जोन 1 अमसुंग थौबाल SP डॉक्टर S इबोमचागी स्टेटमेंट सिंग जुलाई कुनगनिथो इंग्लिशिंग अनिगा कुंदा रिकॉर्डिंग तौखिबदसु TS Brinda SI Radha Kishore amasum constable L Sanjoy thadoknaba hairakpadigi NAB gi OCbu saiki haiba wafamsing phungdoki hairi special judge NDNPS Thobal A Nautuneshori gi court na charge asi court asigi special trial NDNPS case number 13 of 2020 oina lokhatkre aduga ngarang sathakiba case asigi proceeding da charge sheet accused sing ni haiduna charge taroriba apunba miyoi 13 sigi mathakta cognizance lokre adu accused sing asi tha sigi 13 da court sida masa karaknaba samon noticing issue tokre hairi panba yabade apunba accused 13 sigi manungdi additional SPTS Brinda gi mathaktana IPC gi section 34 by 120 B 186 187 189 506 की मखादा cognizance लौरगा अतोप 21 तरह की मथक्तना NDNPS A की section 22 of C 29 B A C की मखादा cognizance लौबनी हाइनसु पाउक्सीशन मखाता ना फोंदोरगली